Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ketiga halaman ke-11. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Tohirina, Tahirina, kholidina, khalidina, hisabihi, hisabihi, zoli, zolimina, zalimina, sakifina, sakifina, sahidihi, salah, sahidihi, syahidihi, syahidihi. Yang punya jadwal ditunggu, yang mau ngaji bareng ditunggu dia di Zoom kita. Syahidihi, kemudian lahatifah, lahatifa, zakatika, zakatika, ad- adatnihi, adzanihi. Kurang lancar bacanya. Adzanihi. Coba diulang lagi. adanihi, Adzanihi. Kemudian hafizina, hafizina. syati'aha, Syati'aha. famali'ah, Famali'a. tolibina, Talibina. zakirina, Zakirina. asobi'ihi, Asabi'ihi. fahalika, Fahalika. mawaliya, Mawaliya. bizi, biziyadihi, Biziyadihi. fayatama, Fayatama. Fayatama. samakina, Hmm? masakina, Masakina. binasirihi. Binasirihi. Udah, next Ustaz. Kemudian ini H. H gede apabila di ujung ada titiknya 2. H-nya berubah menjadi ta. Itu namanya ta marbutoh ya. Silakan. Hi, fatihati, Fatihati. akhirati, Yang gini panjang kalau gini nih. Ada gini panjang ya. Gitu. akhirati, Akhirati. Nah yang lainnya pendek. Akhirati. akhirati,
akhirati. Rafiqati. Rafiqati. Ayo. Rafiqati. 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 Eh, ga, gobaroti. Kenapa ragu? Gobaroti? Jangan ragu. Gobaroti. Gobaroti. Amila. Ain. Amila. Amila. Soliha. Soliha. Alihati. Alihati. Hijarota. Hijarata. Yang ini. Wanada. Wanada. Khotoya. Khotoya. Wa abihi. Wa abihi. Basorihi. Basarihi. Kemudian. Akima. Aqima. Mahiso. Mahisa. Dahidoti. Dahidati. Gosiyati. Ghasyiyati. Madoji'ah. Madaji'a. Amini. Amini. To'amihi. Ta'amihi. Ta'amihi. Waladihi. Waladihi. Bisihafi. Bisihafi. Marido. Marida. Zabaniyati. Zabaniyati. Kotaroti. Kota roti di Bekasi kota roti. Banyak rotinya di Tangerang juga ada kota roti. Kemudian yang ini bacaan panjang ya. Sami'i. Sami'i. Basiri. Basiri. Hamiyati. Hamiyati. Asoni. Asani. Latifa. Latifa. Khobiro. Khabira. Hafizati. Ha. Mana? Ini ha. Nih. Hafizzo zo ya. Hafizati. 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 Kemudian. Bibani. Bibani. Syafa'ata. Syafa'ata. Sogiroka. Sogiraka. Bato'ihi. Bata'ihi. Maqami. Maqami. Azizi. Az. Aziji. Azizi. Hakimi.
Hakimi. Ni'ajihi. Ni'ajihi. Adani. Adabi. Halimi. Halimi. Qadiri. Salah. Hah? Perhatikan mana yang panjangnya. Yuk. Qadiri. Qadiri. Nasiyati. Nasiati. Kadhibati. Kadibati. Nawasi. Nawasi. Wi'ada. Wi'ada. Tijarota. Tijarata. Fat, fatoroni. Fotoroni. Syati'i. Syati'i. Finarihi. Finarihi. Fi akibihi. Fi akibihi. Fi akibihi. Fi akibihi. Iya, tinggal latih panjang pendeknya ya. Penekanan namanya ini. Ya, jangan kaget kalau ngaji sama saya ditekan-tekan, apalagi Iqra 4 nanti. Iqra 5. 5 dan 6 banyak tasdidnya. Kalau nggak ditekan nggak bisa. Mau Iya. nggak mau ya. Yang ini ya teteh. Teteh Ai. Teteh Ai. Ayo. Labisina. Labithina. Janahika. Janahika. Wa alihati. Wa alihati. Khotiina. Khati'ina. Waza. Wajakata. Wa zakata. Nimafazatihi. Bimafazatihi. Wa izina. Wa'idina. Fakosita. Fakhashita. Binasirihi. Binasirihi. Bi akika. Bi akhika. Gisawati. Gisyawati. Fi zinatihi. Fi zinatihi. Sayatina. Syayatina. Marodi'i. Maradi'i. Wa wakila. Emang Wakia. orang Jawa ya wakila. Itu kan khair. Wah. Kenapa jadi ki? Khair. Kalau orang Jawa kok jadi wakila. Koir. Itu khi. Khohihu khair ya. Waki. Biasa aja wakhi. Biasa. Wakilalihi. Dan wakila. Khi. Ini kan khi itu biasa. Khilaf. Jangan wakilalihi. Khilaf. Emang ada ka tapi ada haknya. Khi. Jangan kilap. Tapi khilaf. Aku hilap.
khilaf ya. Kho khi kho. Wakhi. Khinya Wakil. nih. Jadi wakila Jangan wakhila, nggak ada tasdid ya. Wakhilalihi. wakilalihi gitu. Iya hutang kho ya, nanti dilatih khokhihu khair. Tetangga saya namanya Pak Khair. Kho as-salatu khairu minan naum. Khokhihu khi Hi. khiar khokhihu. Wa khilalihi. Wakilalihi. Iya, masih hutang ya, masih belum mantap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar proses. Wah, yuk. Kafa kafa mana? Ini. Kafa bina Kafabina. solawati Salawati. ala gonahi. Ala gonahi. Mana Oh gonahi ini iya, kan mem atau. iya. Mm-mm. Ala gonami. Ala ghanami ala ghanami. Kemudian Khodiina khadi'ina wahadihi wahadihi kemudian ibadatihi ibadatihi idza qada idza Ida qada ida qada idza qada ida qada kemudian la asatira asatira wahafiza wa hafiza panjang wa hafiza wahafiza wa hafiza kemudian nih ya tinggal dilatih pinter bentar lagi dia udah kenal huruf ya ka kadzalika kadzalika hmm, terus wa mawati salah eh wamawati dari ih, mana wamawati ah samawati samawati bi alihatina bi alihatina kemudian fabatila fabatila hamilati hanya panjang hamilati kalau punya suami mah nggak apa-apa hamil lagi kalau nggak punya suami berat hamilnya hamilati hamilati kemudian rozi rojiya rojiyalaha salah rozi rodiya eh rojiyalaha rodialaha gitu rodiyalaha kemudian asifata nggak panjang asifata ain asifata ain asifata Mm-mm.
Fasati'i. Fasyati'i. Bidonini. Bidhanini. Lahayata. Salah. Lahayata. Salah. Yang panjangnya yang mana Ibu? Lahayata. La hayata. Waja'alani. Waja'alani. Bilasanina. Salah. Konsen. Bilisanina. Konsen. Ntar baca Quran. Bilasanana. Oh, kemana itu? Bilisanina. Kemudian. Banyak iklan ini sini aduh nggak konsen. Bilisanina. Bilisanina. Kemudian. Ibadihi. Ibadihi. Watogina. Watogina. Fahijana. Salah. Fahijaba. Fahijaba. Hafizina. Hafidina. Hamidata. 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 Iya, kemudian. Wa asila. Panjang ujungnya. Wa asila. Wa asila. Ahadisa. Ahadisa. Wa ilahi. Wa ilahi. Biyaminika. Biyaminika. Li abihi. Li abihi. Kemudian. Sohibatihi. Sahibatihi. Kemudian. Wa akhirihi. Wa akhirihi. Tuh kalau konsen mah bagus. Kemudian Bu, dia mulai. Babi buta. Pendek, babi bo. Babi Ada yang bu. panjang. Babi bo. Babi bu. Babi Tatitu. bo tatitu. Jajiju. Jajiju. Dadidu. Dadidu. Pendek semua ya. Dudidi. Dudidi. Dudida. Dudida. Dudidu. Dudidu. Fa'ala. Fa'ala. Fu'ila. Fu'ila. Kataba. Kataba. Kutiba. Kutiba. Qara'a. Qara'a. Quri'a. Quri'a. Doroba. Doroba. Duriba. Duriba. Hasuna. Hasuna. Fahuwa. Fahuwa. Yamuna. Yamuna. Dahuma. Da. Oh iya. Dohuma. Dohuma. Syaju'a. Syaju'a. Qoruba. 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 Baju koko. Qoruba. Kemudian. Lauma. 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 Waduh baik ini.
minjem rumah, wawunya nggak dibaca. Lauma yang ini. Wajulu. Salah. Rojulu. Hmm? Rojulu. Rojulu, wauma ada kepalanya, ini nggak ada kepalanya. Ajuma. Azuma, Kasyura. kasura mah tuh kena beling, kasura. Kamu Kasuro. orang Jawa Barat kayak orang seberang kasura. Kasuro, orang Jawa roro. Angka dua loro, ro. Kasuro. Kemudian Kasuro. Rusulu. rusulu. Nah ini yuk silahkan. Kholiku. Khaliku. Bariu. Bari'u. Khobidu. Salah. Khobizu. Khobizu. Salah yang panjang konya doang. Khobiju. Itu do bulat kobildo. Khobidu. Kalau bidu itu dal. Ini do. Waladolin kobildo. Do do. Do. Khobidu. Mulutnya nyabi ya. Nyabi semok itu bibirnya apa pipinya. Kobildo. Du. Khobidu. Kobildo. Basitu. Basitu. Halimu. Halimu. Ajimu. Azimu. Hafizu. Hafizu. Jalilu. Jalilu. Wa ilahi. Wa ilahi. Basorihi. Basarihi. Atiyati. Atiyati. Bakoroti. Bakoroti. Bener ya Ustaz? Iya, bakoroti benar. Rofi'i. Apa? Rofi'i. Rafi'i. Ain. Iya. Rafi'i. Wasi'i. Wasi'i. Baisi. Ba'isi. Ujung lidah si. Ba'isi. Baisi. Bukan ba'isi itu mesin. Ini sa cedal. Ba Ba'isi ain. Ba'isi. Baisi. Mm-mm. Majidi. Majidi. Rokibu. Rakibu. Majidu. Apa? Majidu. Majidu. Syahidu. Syahidu. Wakilu. Wakilu. Maidu. Salah ma'idu ma itu ma'erot. Ma'ijot. Salah. Yang teliti lihat hurufnya, lihat tandanya. Muidu. Mu'idu. Muminu. Salah. Mumitu. Mumitu. Mukitu. Mukitu. Mujibu. Mujibu. Rawasiya. Rawasiya. Wa isa.
Wa'in. Wa'isa. Hutang ain masih belum jelas. Sukaro. Sukaro. Nawasi. Nawasi. Amalihi. Amalihi. Ibadihi. Ibadihi. Biayati. Biayati. Muta'ali. Muta'ali. Bagus. Ini. Yuk. Zulumati. Zulumati. Kawakibu. Kawakibu. Wa muhina. Wa muhina. Panjang nanya ya. Bimasalihi. 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 Hamilati. Hamilati. Fakosita. Shin. Pakhoshi. Shin. Fakoshita. Pakhoshita. Shin ya. Pakhoshita. Kemudian. Makholidu. Maqalidu. Sayusibu. Sayusibu. Wayarisuha. Wayarithuha. Wayarithuha. Kemudian kayak gini. Sodikina. Sadiqina. Mayagidu. Ma yagidu. Ghosyiyati. Ghosyati. Yang panjang gonya doang. Ayo. Ghosyiyati. Ghosyati. Kemudian. Bigulami. Bighulami. Wayumitu. Wayumitu. Fisolihi. Fisalihi. Fisalihi. Sarobila. Sarabila. Sowami'u. Sawami'u. Bikalihatihi. Salah, salah. Ayo lihat baik-baik hurufnya. Bikalimatihi. Tuh bisa kalau tenang ya. Kenapa jadi bikali-hati? Aduh. Bikalimatihi. Kemudian. Satajidu. Taruh. Ustazah itunya nggak kelihatan. Oh Ketutup. ya, ini sa. Nih sa. Satajiduni. Satajiduni. Kemudian. Fatusiru. Taruh. Fatusiru.
fatusiru, fatusiru. Kemudian Fi suhufi. fi suhufi. Kemudian Wazadahu. Wazadahuma. wazadahuma, wazadahuma. Kemudian Ta'imi. ta'imi, ta'imi. Syi'atihi. Syi'atihi. Kemudian bacaan panjang dan pendek. Bu ya. Yuk dilatih mana panjang mana pendek. Ini deh katakan mad tabi'i panjang, yang pendeknya kosor, kosar. Yuk silakan. Taba. Taba, Tatubu. tatubu. Kamu bisa yang satunya tak. Kenapa jadi tatubu? Kan satunya ini ada yang di atas sama di bawah. Kok dibuat sama tatubu? Jadi salah satunya benar. Mana yang salah coba tatubu? Hmm? Ya. Aduh, atau kapan wai teh. Iklannya banyak guys. Emang ada iklan dari mana? Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya tubu, bukan tatubu. Ini ya, ini tak. Ayo salah anak bukan jadi alasan ya. Yuk. Ya tubu. Kemudian. Halo? Halo Ustaz. Kola. Terus. Ya. Yaqulu. Yaqulu. Kola. Yaqulu. Kemudian. Ada. Ain. Hutang ain ya. Ada. Ada. Handsetnya rusak. Merenan itu teh. Handsetnya bermasalah. Ada. Handsetnya sok dicabut. Cabut colok, cabut wek. Jadi gitu tuh. Tadi Udu. ada ya'udu. Kemudian teh ai. Kana. Kana. Yakunu. Yakunu. Terus. Yuriduna. Yuriduna. Kemudian. Yukimuna. Yukimuna. Terus. Lamu. Lamukihi. Lamukimi. Salah, yang benar tadi yang pertama. Yang pertama benar, salah lagi. Yuk. Lamukihi. Benar tadi yang pertama lamukimi jadi lamukihi kumaha ieu teh. Yang benar yang pertama tadi Lam. Lamukimi. lamukimi. Ini mic-nya kayak jauh ya. Mungkin itu handset yang masuk. Coba salah. La-nya panjang, mu-nya panjang. Ayo. Yatalawamuna. Wa-nya pendek. Ayo, diulang lagi. Yatalawamuna. Yatalawamuna. Kemudian
yatakhafatuna Yatakhafatuna. Kemudian binasirihi binasirihi yufiduna yufiduna yugisuna yugithuna ni'ajihi ni'ajihi samiduna samiduna rohibuna ragibuna yarisu yarisuni yarithuni. Tuh beda sekarang kan konsernya lebih pinter. Ya, kemudian apalagi pakai handset nanti lebih pinter. hunalika Hunalika fa'aqaruha fa'aqaruha fa'aqaruha. Kemudian talumuni talumuni. Ah ini 20. Qalu. Silakan. qalu bala Qalu qalu bala. Kemudian fa'idza rakibu fa idza rakibu la takunu la takhunu. Kemudian kanu lana habidina salah, ulang lagi. kanu Iya, ayo. lana Internetnya kenapa lagi? Ada godaannya. Udah pinter, udah hebat. Internetnya ngek-ngekan. Ya Masya Allah. Itulah. Kayak tadi buka mini dipanggil-panggil. Nggak ada buka mininya. Kamini kamana. Ah ini baik. Internetnya kenapa baik? Kanu lana abidina. Ayo. amanu wa amilu Udah bagus cuman kurang cepet. Amanu wa amilu gitu. Kurang cepet yang pendeknya ya. Yang pendeknya jangan dipanjangin. ulang ya amanu wa amilu Amanu wa amilu. Kemudian sobiru waro sobiru warobidu bitu. To bukan oh bidu. Itu mah to ya. Lagi. sobiru warobitu Sabiru wa rabitu. haj hajaru wajahadu Hajaru wajahadu. Kemudian wajadu ma'amilu wajadu ma amilu.
Sodaku ma'ahadu. Sadaku ma'ahadu. Kemudian Fayakidulaka. fayakidu laka Wakanu lana khosiina. wa kanu lana khashi'in. Kemudian Fala talumuni walumu. fala talumuni walumu. Kola kola manahakuma. Qala ma nahakuma gitu. Kola manahakuma. Iya. Qala ma nahakuma. 21. Hu sekarang. Ini domba terbalik kayak angka 6 panjang ya kalau menemukan ini panjang. Silakan. Ma'ahu. Ma'ahu. Kemudian halo. Ma'ahu Yadahu. yadahu. Terus Walahu. walahu Walahu. walahu Yarohu. yarahu. Terus Ida saja. idza saja Ida. idza saja. Fi. Oh mulai internetnya. Fi makanu. Internetnya kenapa itu? Kemudian mawazinuhu. Mawazi. Mawa. Mawazinuhu. Mawazinuhu. J-nya panjang. Ya, Mawazinuhu. ya. Kemudian Mawazinuhu. Ya, nak. mawazinuhu. Mawazinuhu. Kemudian Ya nabi'a. ya na ya nabi'a. Wa ajinu. Wa Eh, ajibu. oh, Subhanallah. iya. Wa ajibu hafizina. Halo, internetnya gangguan. Wa nusuki mana? Mutaqabilina fi jidiha liqdiya tuzahiruna junuduhu utituhu wa utubihi famasaluhu wa la yusiqu wasaqahu fasalakahu. Halo? Halo. Ya silakan. Ya, Yang Ustaz. ini. Ya diulang lagi. Hafizi. Ya, hafizina.
hafizina. Terus. Wa nusuki. Wa nusuki. Mutaqabilina. Mutaqabilina. Fi jidiha. Fi jidiha. Lakujiya. Lakudia. Lakudia. Lakudiya. Lakudia. Tu tuzahiruna. Tuzahiruna. Junuduhu. Junuduhu. Ini ada yang nanya, Pak, gimana belajarnya? Saya sudah kenal huruf tapi belum bisa baca Quran. Belajar pakai guru belajarnya baru bisa. Belajar sendiri mah sama. Kecuali belajar komputer otodidak bisa. Ngaji mah harus ada pakai guru. Nggak pakai guru, gurunya setan. Harus pakai guru. Insya Allah cepat. Junuduhu, kemudian Utituhu. utituhu. Wa utubihi. Wa utubihi. Famasalahu. Pamasaluhu. Pamasalahu. Lu. Famasaluhu. Pamasaluhu. Wala yusiku. Wala. Wala yusiku. Wasaqahu. Wasaqahu. Fasalakahu. Fasalakahu. Nah, sampai ini halaman 21. Nanti diulang lagi ya, terusin ya. Ulang-ulang udah pinter, cuman tadi salahnya konsentrasi terbagi. Iya. Karena mau sholat, mau apa. Makanya kalau lagi sholat kan harus makan dulu. Lagi sholat inget makan, jangan gitu. Belajar pun sama. Anaknya ganggu, suruh sementara anakku, mama mau belajar dulu biar mamanya pinter begitu ya. Dan saya ingatkan kalau bisa pakai handsetnya. Kalau Iya. nggak pakai handset konsentrasinya kurang, terbagi-bagi ya. Ini saya kiri kanan pakai handset, coba kebayang nggak? Dari pagi sampai malam pakai handset. Apa pengeng? Enggak, enak nikmati suara sendiri enak ternyata. Itu ya. Iya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustazah. Sama.